Right, there was no for, but Chacha will be a every name Wakaba at the back by Grace TV. So, which is actually young Punyanko Pantum. Obi a ho ye. Ye may na ho afihia pa. Afem ko emeto ye. Afese se na oba ade Nyankopon esane abehwe na wa ye fradom mu. Akwa dum e wa ye rade Yesu Kristo din nti. Ogidi akasa amen. Abusia ye wetwe nko won se ne papa ba ko mo nchen na ibidi nkomo pa. Obekai dadelumba. Na no kobe na otweme no ni e na ekope ne krabe. Baby, hope and crabby ye name, sans any case on Chile, I could see that lumber. Afi, a data lumber, I will command Heroes Park. Me, I dear Marco Shaping, and one more crochet, say, na yet the Toma, the lace, visa, Akasan. Na, baby, no busa say, a son, one, a Taisiana, the sea, I say. It's in there, you do one when Yamia Daroma, every P. Offer, yeah, or the deafn, or the flatchy, infallibly, yeah, banner say, only our quadro from the demois. We free one sentiment high ye. Na any be doing come on, say what tibio who they are so. Sabi, a do be near the weaker send more. A mammy must say, who be sa pen. A kaya who ye, and say. I do be a dear crown of course, as it will be a fully bit to be sorry, a boss soon fully bit too sorry. At sending also, a fool had done with Miss Right Town, yeah, they just say, and some brain yet, yes, answer no cribby one. Coming home in there, or the cunning nature, yes, shall see if you don't but him so, yeah, but yes, him. Amana kwa bani chukwa na apomboko die Apomboko ye do badi ase afisia paso afenku bisa ye ho afisia se na nyame adom bibia ye amen amen we die I said me no atwe nkomo pen by the ne e dey share o mafidie so by Grace TV ti mesre wada ro ma da ho dey acha hwefo okay adofo me ma obi bia adwo okay e dey by his Grace TV so me ameka say ye frame me kwa me mafo okay dodo no aframe me some ifunde da for him okay o me go asante agwana so we see agwana na so hwehwe kwa me mafo no de da furu na obi ado beba me ho okay your friend say ifunde da for him and it's no friend say my adwuma na cheyi wow my adwuma the kroma na dey ato ana say kroma na dey ato me okay o man e o mo hwe madwuma no nipa bebre wo ho de but o mo hwe said the me see madwuma na da soronko wo mo die nti na o mo de say de papa we dey funu o mo dey funu na ye o mo hene sanity wow na funu da for the fear okay na ye nhwe sabi adwuma ni bi we no aka mu zan aka che but na no ye that lumba you see no okay after now be see ndi obi an hye da name na be that lumba no o mo ko hwe bi exercise near the ntoma lace akatena nim and that lumba ya down there but on shada hu no throughout the city but then o mo ko hwe exercise yo no me ya na mental person ani wan hwenti na ne amanfo busam nsem bebre tin ya na me ya adom waja hwe say ye bedi nko de wa ya adwuma ya chef for that for him okay say obi awu ye da no say ye si course kam nsem aka che wa mu bi sa pen oh me hu bebre me ye adwuma no me hu no bebre okay na say de wakofa lumba ho asem abaye de me so me nim die kakra me wo ho ne se obi eka ana obi ye ensamanse bi to ho saa se owu yenye ni sei na se wo abusuani na se abusuapani no ogi akinye o daabi enam din bo amanfo bebo nti wo kase wonye sa amfa ma no so bebre wo ho obia ne ne gidi a ekuta no okay ye wo muslim som wo ho ye wo christopher som wo ho ye wo ewiasefo som wo ho enti on enim ne enti a wa ya to se ma ye mbie nanim enti wo ka se o pese wo hu no enti obi amanfo hu no enti obi nanim am ya no wonim ba bia ono no nya ne gidie eye den efiri ya wo kansa asem ne de to ho ehia na nka onye ho paper mfanto ho so tiase ma ye adwuma no ahia bi pen ko ye adwuma okoro bi so enam bi ntimi mokoro ni e ko ye no the same thing e ko see om fa me ma me be ye decoration no kama okay me ye decoration ni wie ye no asole ana nipa ne ko no okay omo ana be siesie body ne ho me sie me mpa ye bibia wi omo ana be siesie body ne ho share na tale peja ne to body ne so okay omo peja to mpa ne so omo de ne to mpa so omo ma obi bia enu ani abusuafo no kakra na ena omo omo begina o hwe bibia omo wie ye no ena omo ma kwan ma ye tam no eno kra adaka nim no omo ama me ma nsom omo ma kro no mu nipa bia mehwe nipa ne bia mehwe
Adentia. Abusuafo no na abusua no mkuta fi bobo be miensa. Okay. Omo na omo fa omo mbehwe so omo eyo omo de hye na. Asole bia ne na ma. Omo amma de ntia omo kan sa asem. Dabi. Omo ama. Nkyerɛ sɛ bia bibi se anase bibi se enti na ya ma obi ama mehwɛ abusua na ɛna me to me no me nim die mu no ɛne yɛkɔ Kristosom mu kakra koraa na me hu ne sɛ efunu anka yɛn koraa yɛde dafunu no enkeni yɛnya yɛ decoration ne wi ankeni kwan sɛ yɛde yɛnsa ɛkɔ so body nim adentia efiri sɛ efunu ɛhonte ɛma yɛn ansa na on say konfo kra no se wokọ ayi ase ne funu da ho a onko ese le funu akọ just yakosie funu no on so mo konso o mo te adwela na o de ahye na so achi ahemfo sa eno no se me na me di kan ye ne funu no ye fin so what you say se wokọ bible mu a ye nkọ bible mu kakra enam oba bi a wo ye Yesu ode Yesu ne nasuafo nam a abayo ani wuye no so hwa asuafo no mienu ene ka Yesu ho ene oba no empapa ene ne maame ena na ewoda ena ne nua na ewoda mu se na omo di na chi no nka omo dooso omo nyina nka yeso omo kɔ hobi but onya na ene wie ye no e di asem no ka kire o se monkɔ momma ne bibi ni na momma obi nyeden ente de asi wakan. So what you say? Inti nka funu de ka yen ti asefo de nka hu hia se nka yen ye beko ho na akọ ho ba nso a ka wo se nka wudwale wo kala no empre nson ukohwe funu ba because wakọ kafin they fancy that lumber here course ka omo ekọ no Heroes Park sa oba fi abudwale yes o dwale wo kala na empre nson udwale adwela ya haban bia ewo mfikyere tetale fam sa eno ne yefre na adwela na comfort ade bi hihye omo ani ahemfo no ene ntafo omo de just all the efla ye kan say shire na ade peten wo ho ene ye kan say wo dwale what the friends wa what the friends wo obehuno shire no no watete adwela na gum na ade apetepete wo ho atwa ho sa amprenso na efi na wo kan ye no efre wo ho so what you say enti kwajofo so de na eda ho a na amanfo se enye wo no abise yi wo no ano ono ne som ano wo som ana ne gidi a na owo enti a o kan sa eye den e de to ho si ye ni so a ene ye si ye bebie nanim a bia ni wu achi no bia nkan nsem a ebesisi no ke nipa mpe enti no o kan sa na abusuapani ne ye no abusuapani ne de so ono de eye when ye be kan ye ene wo say no wase yenye ena wo ye ne won so na abusuapani ni hobi sa te no wate nti wo so wo di so because owufo ye ya na ye si nipa wu anu wo wo na wo wa na wo kwara to me no at the moment I yen see won a die to me na die enam asase so sa de ekoso bia say ye twene funu da vre yese ni nyina onimye wahunu ne yekoso bet na no ne wan ya wode kasa timebo na se ebia abusuapani to park ekoya aso brache me se meka and always yes what try to was me wa mu so ba be bio so Ghana nyina mehwe bia nko bitime nya so nsunsu ana me de me nkan nwa manum ana se to me de me mahunu nti no se abusuapani ne ye aso brache na obi so a bia na dedua nan so no bia abusuapani no nka obefre no ama na be yi na no ne enti a oka asama do ye oman sama do your mind pa so what you say so ya so blache no bie funu no so ma obi a be hunu nanimu na etwitwa mfonire na wa onim dia so anko obi betwa ti no otwa yen so a nka so abusuapani no benya so asotwen nka obenya so asotwen pa ohun se ade ye ko bie da lumbe mo no so a e ma man say na be hwe bia ka me be silumbe wo achi ana ka bibi beble na besie bibi beble na besi woni wu achi bibi bebre because makato ho wo ye na nyum nyina da so gina na sa me nim die mu no bia se ye bie kwadwofo so emu ne so mo bia be hwe ya me nim die mu na de me nim se
ebia nka ne din n'anim onyam ne nyinaa apepa si bie so bia mehwa ifunu bi wo ho a okɔhwɛ funu no ye de obi bɛse ifunu ye de na ɔsero ɔnwenwe na ifunu we de wo muna ho watra se abusa ho sɛ na adan na owo no omuna ana owo no ɔnsere but den na obi a wɔkɔhwɛ funu na ka sɛ ifunu we de wo muna nanim na bibi wo ho ebia na wone obi wo asɛm bi ana one waka asɛm bi ato ne yɛn di so nti ene wonte nanim na sɛbi amanfo aba bɛka sɛ yɛn asantefo nso de obi bɛsɛ yɛ funu ana sɛ yɛ de yɛn fɛ funu yi de ayɛfo wa ɔda hɔ aso ɔnwe amanfo kada bɛka sɛ ɔyɛ ayefro sanetie na nso no ebia wohu sɛ wada hɔ na ɔnwenwe na wɔseresere na ebia na koma so ade a ɔka to hɔ no ne ma ana abusua no ayɛ den ayɛ de ama no ebire sɛ recorded the funu wɔ baabi na nse ya 2025 ya enya me na me kodi 1 week on say adwuma nso de nka oyɛ 1 week a ka o na ayɛ body ni nyina but papa ne ka to hɔ sɛ owu a ma o mo makromani e ma ne funu ho and at the same time opade a efe o mo fa obi no o mesiesie ne kama o son ono ane ba be ma daye said the beka senka wawu na daye so na de free nso no ne ba no ebe fa me amembe wona me kasa Tuesday say ye na aka 2 weeks amomo yi nyese me go ne ba na nimu ase de wonim loto twa o se papa ne son daye o sa de loto kan ho ma o twa ye o di sika mu odupa o twa to asom prince ni nyina so aba ne boy de event to me wo wiase to me wo hopa we asema waka mitwa no eyi na se na ade ti nkosi adam that number yes na te say yes ne moche number abo boy na say asema okai no mu di su ntia sanetie den na nka no moche number so onhye loto machine ni sanetie nti wa adwene be ba so bia be kwa akotwa bia no o number yesie no but ne moche number yesen say any nkotwa bi eyi na so mo sakwa ka say date afia de wono kwa no so asabo ene da ho no ya ye na pest na koma so ade ya ye den e de amano o say kojo no se utie ne nyom bo mu bebre ba no nim say e bi e beduru me bi ama no obetu wani a wonye den unhu no o say o ne nyom bia o say mo ma me wu achi nye den ensesa sa ne nyom a obo ye we ni nyina no hwe say ne wu achi no hwe ne ba ye ne nyina yeduom ne nyina no e ba wieye e ma ya pe ne kolabele kama ya antiso obi yawu ya antiso na che say ne o kan ye no wa kan de ato e de agya nchirima so ti ase me ba na efunu anaso obi ti asa na ka asem se bia me wu a munyem se ya eni kwa se ka se obi a owu awie oni obi se pen ye be ya yeni asem a kan ni sa ne tie wasa ba bia wu nkwan ni mu bia na na wu ana nwu ye wu e wo kuro fofora a wo koso kuro no wa fa se ye obi a nkwa asama ado dade anaze obi a nim se ba bia nipa obi a wu ko no ye frɛ ho asama ado but nipa wu free a okọ wiase foforom show ya na ye se saman ni ho o de Lysos ene osikani omumi enu nyina awu but ti asema Lysos sikani no ka kire Nyankopon o ka kire ne sen o Lysos finance atiano emonsuo enti e kire se uwu a ekuro foforo bi wo ho a wo ye den o koso so what you see because say idea saman ni ho a nka dotie no eko honhom no eko enti ye den na Lysos hunu sikani no na sikani na kire se Nyankopon ma Lysos mfa ne nsatia monsuo na ba bi o do hunu ma sa na tie na che se tumi bibi wo wiase
bibi so mo no mo ti asat o mo ye nipa te se de ene ye ni ye nso ni ye ni ho bet ye bete wo mu din nti de na ye kase bibi ni wo wiase bibi wo wiase pa to me wo ho okay to me wo ho so far as abaye wo ho de baye wo ho de to me wo ho mo nsam to me wo ho so se wiase o de obi a ne pa ma ye wo baye to me okay ye wo baye to me ene ye wo ensuo to me ene ye wo odasani a wote ase ensuo to me okay ana tie wow now apart from an also on say that lumber see na we say be car say on kire ba bia ibe si ya ama emze be si ne on kire that lumber busu apan ko wo one pattern one suta ko abe kasa na nsan ne say ebe si ne oni ba bi si o yo hene kra ho nom say be wo ko dikro ya wote akunya tuntum so o so oni ba bi si ne sia na no so sabu de what de funa bi esi pen say o de obi ani esi ekosie no na buza force yen kire na buza pen me kire ba bi amekosie no amaka obi ansan obi ani kire e bi esi pen we no de ma no sisi me na so okay na o pe ba bi a ekosie no na wakoye den se de bi a na dofo ni nuanom kra na ebusuafo aka bi afi beso na yebekọ na no so na yakọ bompa ese nyame nye na kra ni ade a amamre na de na wanya afiri so nipa na wo do no wo wukọ okay o ko peni na ne so ahwe na wakoye den wo so okay me dia ese ya akoni aba bi wo ho a wobekọ obi na so no se die ya no nuane ne yi ne sisi amanfo na so ofiri se die na nipa kro de ye o de na de o de ye ne niema wow inti no me ka say me name die okay se obi ne kun kwadwo so obi na ye den na ono ane blaso no wawua na wokope ne nna no okọ no aduane na akosi so ama na se den se de busuanfo yo mo se fata so mo se busuani wo se fata no wawu kọ okay wawu okọ okay ena okọ ne nane so no se wo kọ chechire no se wo kọ ye den na obi ahu no ni enti a wo kọ wakọ akọ hu no bet ya se enipa anim eni de ohu ne se obet ni tirimu de wonye den hu no ni tirimu asem o menua na wo kwadwo awu ye nyina ya abusua ya bom ne yakọ ya kire se edan we mu ne esie kwadwo nti yakọ akọ hu no manya hu no se ha ne esie no de yakọ akọ hu na wie nti inse ni wo ye no ensunsan so bi me na me nim hu bi kakra bi ana me nim se e bia makoda ni saman no ana ni so tata me manya hu no ba bi esie no e de na wo se me ye e wo se me ko na me kodwo na no wow okay so what I say mi jina hoyi maami bi mo interview di kan be ye mi am ye e o ha na obi frɛ me free Canada okay o frɛ me oni ni kuna bobra e wo Canada ena okunu no awu ya mfa na ama Ghana okunu ni so free Ghana ya mfa na amba oto asase wo ho ni esie no okunu japade bebre wode hyehyɛ amanfo nsa owu wie ye no enka ne papa mu no nka wo se mo a wode niema ne hyɛ mo nsa no mo ye den mo ba beda mo ho ade sese ne nanfofo ne ona wo mo ben no o mo afa papa na japade ma me ne frɛ wa kunani no no wo bobra ese me ko ba bi mprensa try o frɛ papa no wo ba na ode na chi aba onya kwan ye den emusa no de o se ubusa no ba bia na japade bia ye den ewo so ti ase enti no amanfo hunu se ha na ye koye no wo hu se dan we me ya sie papa no enti yere ene obia ye se obia pe adamude ye sie no odan mu kra no ni party ano no hwe ho ya o hwe ho bet yere akwa obebo kakala de aye den obeje akogina wanwula dan ne mu kro obegina baabi wo hu no obefre ni sonsum no na waye den waba oba echechere na yoso ochechere na obechechere no ochechere ne wia o de wo na aso ye hwan gagawuga ko enye ye obefre ne said den because we de ne nam we nipa ba akofo we de ne nam nipa be nan obi akọ na o wo ba na wo se wo kọ baabi ba akọ e be den na
watimi asane no we wo ne method o ye ya o de chichire no we wo kwana ofa so o ye den o chichire no ti we den no watimi asane no enye adwuma ti be si na ma me ne so le no o ti ni so wow instead of saying kan ni kunu no be friend ni so nsu mama na ba no wa kire ne emem kakala kire ne say intimacy me fa anko e kire yan patem ha ba bia ko ye adwuma nipa no ewu ye no ebusuafo ne ye se omo nti ase nti omo me fa ekire omo fa ekire omo konsama mfre no omo frɛ ye obai ba physical see ekire se ewu na wawu no enipa asomasi eyere na abo ne dua na wabɔ no obo wie ye no osa de ne ba na ada ase enti se omo amfa ekire ankoye bibia omo sie no a ne na otwemi no na na bosome pepepe ne ba na nso be ye den ebeba to me ni ho omo koye sa de ne wie ye omo sie no afe emuni ne ba na ne ho odin bibia anya den enka se nka omo ya asobla che na o jai wawu we yi to me bi keka e na omo ani acha nke bedi ho so ti ase sa na tie bi wudi anasem obeka to ansa e se wudi so ti kojo wani yen katina ni mu ano no onya mfonso obi na abusua pa ni to park yo se ho ano onya mfonso obi a okay onya mfonso obi a se we ni so a e bia na ni wu achi no e bia nka abusua pa ni so e bia nka mbete no ono so mi ono so ye de da no a ono so e bia le ono so ye mi na ni o kan bi se e bi kwa nko mu bia lumba so bra odam pam no a ka e bia e bi si na wie na nyum to ya aheta wi asi na e bia nka ebeyela adi na o kan sansa nti a me kan sa no se me kasem no me ka se obia ne ne gidie nokre e kuta no nokre e bia me a me gina hai me na me nim me gidie a me wo yeah enti mo timi ye wadwuma sa enti metimi aka kire mo se e bia me wukura na mamo ne dame da me wu na mo nkosie me okay mamo mo obia me hwe me ne mo na mo busua ne ne me mo nto adaka mfa me ntum okay nkosie me mo ani so a ebitimi abase menya somsunsanso ene movies a yehwe nyina no enye kwa okay eye story bi a eye den esie ena omo fa so the true story na omo de eyi movie ma ye den yehwe no ti kwadwo eka to ho se ye mie ni funu so ana ye mie nanim menka ne sa ifunu de se ye bie okay ye mie nanim ene ye bie nanim ma wanfo ko he ya me nim die mo ne de ka menim se kwadwo nka e bia ne din ebe yela wow because kwadwo oye abantie menka ne sa onya akokola 60 years onya akokola oya abantie se man sa akokola na dabi ogwani fi ko 70 ko na ya akokola na ya akokola wa but 60 de oya abantie okay the figure 20 band de oya abantie pa ohun si ohun so okay so oti ase okay kwadwo a monyum enya na nampadu wa monyum enya obo ba je adofo akwasiampofo je no wa mo adwuma enya wo mo okay bet hwe kwadwo eba na anu ye kwadwo din abehete ana abehete be bia wiase nyina enipa mebubo wo mu din o mu wuye na nampadu wuye se man state barrier enso no enei onko obeko yase abetene nyum kakra bi bet ye bokodwo nyum be bia be fa bia na me du ko ma be bia ye bokodwo nyum bebre enti senke ye ni so ene ye say no ye ya so bra change ye be bie funu ne so a okay bie na ye bie so no esunsun sanso no ebia no no ebia na abusuapani no enwu okay but ebia na kwadwo enchirimafo a meti obi a ye say ye frɛ no Daddy Lumba so ti ase wow sana tie okay ezali na course meeting ko abo ama ndi be koso akam o mine mu da so wom ka yasie na wie ka onko ba ankote se ye bone nyom da onko ba bi enkote se ye bone nyom da still ye da so bone nyom because ebony wu ye do na nyom ye bo ba nye kese that's we drum na Kofi B o mu nyina ye highlight musician Kofi B nyom me TV on but I say
Lumba de owu en kwa am say ayem mo. Saa na tie. Nti no eye de ebe ntia. O jadi pa bi aye den. E de ato ho. Okay. E de ama enchirima. Se de be ya ne din no emfiri wi ase da. Enchirima beba. Amoma be hu se na papa bi bo nwuma na ye frɛ no kwadwofusu. O de o te ha, o be ka se me ka kire wo. O be wo ama o ba be wo, o ba en onana be ba be te kwadwofusu din. Na eguso na ye bo na ye da so bo na nwum. So you move fast. Inflasa so. Wow. Enam ne o ka to ho nti. On se wo hwa kwadwo no nye enipa bi a na wote owu ye nipa de owu ana wo kire nsem bebre. No nye nipa bi a na ota piepie. Da bi na wonte. Obi se otimi chef ono anum ton se otimi chef ye bi a 3 years 4 years no ompie. Sa na tie. Nipa bi a ompe ne ho asem a sa nti no waka asem ato na se yesi ye nesu a enya ye jejeje. Okay. Na enipa wu a esebi yesi obitimi wu na ono asa ba amya wo no. Nse what is answer me pe. That Lumba said if yes na agina to Ghana gene to no we kura we yes na Ghana dia ho ya. Ebetimi aba se esusu betimi asa ba sa so am ya wo obi o se that Lumba pepa na. Obi betimi awo kwadwo. E dey na be see be na basa. Oh, say sunsum ne de. Eja na obo ye na ohome ego ye mu. Okay. Ene me me de me ho set example. Oba me fie a. Okay. Me wo fa bi wui. Me ma me no mu hia na o mo di nkomo a. O mutimi ka se me wo fa no na akọ aba me ya wo me. Sa. O mo ko fa na picture buy. O hwe no na ahwe me a different ya nya den enim. Tebetimi abase obi betimi awo kwadwo so pepepepepepe a obeku no Aba tonyom se wono. No a ne voice no ni bibia. Wow. And so this is free bi and ono na busua mu ana se betimi Oh de betimi afiri ba bia. Wow. Se ni monyam hye ne de enkoma abusua ne nko a. So what you say? Okay. Make I say bia nyame de kwadwo beto abusua nim. Okay. E di peja abusua no. But abusua ne bia manusi sumina so bia omo hu ne kora yi. Nti no o se wo mo ade ba ko no wa hwe ne yi a onsa ama bio sa ne tie. Nti no onsa bia no onsa amfa nko sa abusua nim. Okay. Na ko abusua foforom. Na nipa koro ne so apeja na abusua. Sa ne tie. Wo betimi awo no. Dey tell busa asam say na yase ye hu nipa bebre a obi aba asa was that Lumba me say wo hu bi kra bi abobo mo ti enya asam keto ene no ti ase kwala guy bi o se wo no so ye junior daddy Lumba bo no wu ye no sa na tie enti ebi asa yi o mo ti ba say be num na yi o mo ti sa na tie sa afo na o mo yi o mo ti na o mo sia Lumba no sunsun dia na aba ka cho bi o so mo ya ansa na o mo timi abeso Lumba tuo mu ana o we no de o mbetimi aye bibi o mbetimi bibia eye gidie ene mpaibo. Okay. Ene so se wo ko bosom so wo ko malam ho eno le ntimi. So se wo pese wo ye ehetete se kwadwofusu a. Ni nyina ne wo gidie a wo di nya ya wo kase wo pese wo be hetete se kwadwo no na wo nya ne voice no e ya adoma chede wa amfa ama wa amfa ama. Okay. Sanity. Wow. Ntino so mo yi omo ho asi wo se on pese omo dane kwadwofusu look alike there. There is almost as a toast when you say that Lumba. Ene omo nyere omo tamu yi na omo mompa yi. Okay. Omo mompa yi. Me de metimi. Na say nya hudi se bia ona mo na. Dabi. Obi bo onyo esdo maba. Maba. Oba yeso okoi. Sa na tie. Ntino asa wo hu omo bi se ya na. Mi huna omo. Mi huna omo. But so mompa yi. Mompa yi. Empa yi no. Ejidie enafem. Okay. Ejidie enafem. Oba dia mama san ajiwa tumu no. Okay. Enafem kra. Wo ye Kristo ni a yero ho som wo Kristo yi. Okay. Wo se wo som bosom a yero ho som wo bosom yi. Okay. De metimi aka. Wadwuma ya wa yi mfi be se wadaroma. Oh, me ya adwuma che. Okay. Because me ye na me wo primary 3 na me start adwuma. Na me ya akwada me fan say be 11 years. Okay. And I'm starting. Is your own face? 48 years. That's why in 37 years.
ya chepa Efie aduasan so 37 years away adwuma yi. Enema be se miru be na wo hia na ehu pa. Isi funu beat mi sore ne ade. Wo hia bi pen. oh me share bi Ka be me mi. first interview se obekaya me kan bi e kire mu Okay. ni etoso anu ama edidim ama saa we no kra na ama mahunu ne ama bebre se metemeteten haha manyina Wow. temeteten ha ama kire me kire wade se na mahunu wo ho na se manya ho vision me ka kire wo na wendi so a de me hunu ye na e beba so. Wow. Ti ma ehu ne ma be mienu a wo hie hu na fa yemra haba man na ento aso. Ne ma mienu wo hie hu pa. Enema mienu a me mfa ne se me ye adwuma a ma hia eye me yie ma me ye ma adwen kra se adwuma no kra nka me nye biem. Wow. Me ko ye adwuma. Okay. Adwuma na me ko ye no ya me anim no kure ni na body no ya me anim ni na enye. Okay. Enye ka na ball no ti na body no say watete kakra na me ye mbibia wie ye no ma sesi body no oda ho ti wie body na wo frɛ if abusiafo no sɛ ombra emehwɛ body no sɛ ye omo de hye na ti ye na me kɔ frɛ wo omo no na omo de cameraman e ka ho sɛ ombra no be video sɛ bi papa no so no ye dunsini kakra ono so na owani kakra nti frɛ omo mba ye abusiafo no hwɛ ye ono a ti cameraman na set ne camera oh ba bitwa sɛ ye be gina e kase na papa ni image entimi ma meto camera nim wasate camera ba o twencha e na sembe na waso wow na waso okay e sembe ni te bia de we de ma ya adwuma mi hunu bi ti mi gina wa e bibi na me kasa ina mbisa mu se papa no ye da adwuma na mo kire me se oye dunsini o sa awo abosom kakra e wo ba bia no okay se ne me nim die mu no mo ma yenko e ho yenko sere enfiri omho e koye e densa that time so ni ama off wow ama off ama omo use generator ko ye ni ama kakra yi kunsa ye ba ya afa akwa ne so camera o de to ne so afi dia ba image na abedem say kre fe wow me gina ho hwe funu na me ye se ya atwere dan no e hwe funu ne se anam se ka se tumi wo wiase a na ye no kore pa e bo mi hu okay ho no e bo mi hu pa ma me ye se da bi we de adwuma we de e wo se nka me jai achana o ache me fan se be 4 years oh okay ache ka foforo che nye odarama eno na chi eno de okay ye mpatamu ya okay ekoye adwuma no ena ya deda body no esie no ewie na body no ne ahye ne triwi okay ne wahye ne more ne isane ne nan nyina ahye ne ni wow fine ena ende ye me style ne kama oba okay na ekosie no so no na wo senka yiyi bibia na ni nton ne na yi nyina nyi ni ekosie no mi wo hwa ni afre mi se maame no aba be so obi daye ofie o se aden na nipa na ode da no no wama na ebre wa sama do sa me de na maye wa me ma wo bre na maye obone ben ni nyina ne se menyi yi ni triwi na no wahye ne mowre ne nanim teta ni nyina me tutu nti na mani nya kwan e wa sama do wow
aye ko aye no e bia de we dia no odin makosi efunu zo yakosi efunu ya wi asem woni mbo yende ni be ye ne den na wo se ye koya amamre na eja yesere eno no kra na ye fa kire ye ho ne ma no kra no ma mfa me ho totoroto me angasa me ebo me yale ebo me yale ye bia na ba yale dada na debit na me yale kama ye adwuma yi dada ade na enyale me na no nko a eno nko abisi ye de e be yale me wow nti niema de se de obofo ko nwelem no ohunu no so wo beka ebi anka yenwe enam no da ana etuo ekum abo anka yenwe bi da niema de hu niema pa yi hu niema wo ye ni so ifuna sori pen woni amwo ifunu nsole pen okay betima kwada me kire na dwuma ebi asole ama no wadwane wona abusiafo ni nyina adwane nana eba let's free we come watch that your papa ni wona woka this are na jama kam ya wona woka ye papa ifunu enyine niema sa ye mpa ifunu okay omo ye postmortem ana so omo ye autopsy kra na ne niema ebia na hela woni kidney ni eyi a ketua bi ni atwa okay ti ye nyina ye sa aka gum basa nkan konkra ni mu bi o si ye nyim pa ti ba de na nkwan ni nemu na se wo flat as wa wu dotie no but spirit no wen se bia kwa spirit no na nam ho e wo wiase ezi wakran de na ban se na fun ti bi sori sa onye buso makwara ne de okay de ba ye ne se okay na wadede funu no wo efie no mu ni dan ya mu de funu o ma boka no pi ofie ni yem okay aye ne bibia awie mom de body na ba beto eden ba bia wa ye body aye no the question ena wafa body na tompa so a obesiesie nti ye won say ye won eniema bia ye kwagege de be ye body ne ho adwuma ona okọ abusiafo ne ho akwa se kakra ya sa okọ abusiafo ne ho akwa je sa ne ma no aba okay oba ye na body na sorry ete empane so oba na be ma oba obi a wasese no okoje niema ni bia okoje ne niema okay wode ne toma ne na eyi na bonabo so nti okoje spray ne ho nkro ne ba na ba be ye ne ho adwuma oba ye na wode funu na tompane so sa bonabo so oba ye ne funu ne dampane so ene wa solid tempane so ene ese wani ene efi buja pani fa na ya fa ne ko ba ye ne se no obi wo manso se senyo obi anim okay ti omo ye ya omo ye he ni pepu aba e ba ye no wasa da ho na se ni pam pem bind here obi a me hunu sisi beto na na aka wo fie ho de se makola ni wura wasili ho okay enti wo wura ho no so mirika mu na no e bia na yese wo ye wa wo de da funu wo twane a me na sa na tie ti na chese bibia si dem ho zanza ye tia wonti ase wawu ale ban se se ade na wa ye no na koma eye den isa ti okun na ma ebone yale ma na wuye na we dey nka okope bibi na ba bedi ti ne boni a wa he ne se enu na eche se bibia wo ya me ya na meka bibia mu no yese ye ma okese edi kan okay ansa because me ye adwuma yi ache mitimi gina me nyanko nyame bie wani ana ye de ade ne chewa ne ye de ache okay ye na ye adwuma yi bebre onam kwa mbone so akora ne wu ye ohwe ne nsa 5 yi nyina nka wa hyehye wow de be ntia because of ye adwuma no wa mpon ne ho na makase me hyila no okay inti so ye bibi ma na ho sa na tie ese me bom ni ba bi kula sofu bi a me bom pa ye won me ko ne ho me spiritual father bi ana se kula me a me bom pa ye ma wa ye nhyila ye den e ma wow bet wanti mi anye ne sa inti na ye se ofa kwan bi so me ba se sa no wo mo a e bi a wo pe kwati kwan bi so ye na o mo hia sa na tie
Hey. Omo because bonsam oma baako a ade echi a obeji mienu. So ti ase. Okay. Ewom se tumi wo ho. Yeah. Tumi wo ho de. Be tumi no onfomo na unti wo kọ na unti a wo na obeka wo. There be send you. Onka wo. Ase be wo bisu anti mo den hu na obeka wo nanti. Say the trust am ka. Wo beka wo no. Na watia no. Okay. Ye gina ha okọ. Men kotia wo. Men to obo mo. Okay. Na ni chire say obetwa mo akọ. Okay. So ti ase. Okay. Because show bayifo say me ye bayifo ye mfa wo mele me se me nye wo a me dey na maye wo. Okay, this is what This so ya beton wa ma me. Ye ton ma me dey ene ye se me ye den. Ye wo. Wow. So ti ase. Okay. Sanity. And finally, let's say mojume mu ani nyesa. Oh, ye wani. Sana me. Obi o defu bia wani. Obi o odedefu no. Obi a. E wani. Na ni a wo woni se. Chirimu ye mama. Because as all the we code it. As a person because say the okasmo kan abom hu pa. Na ni a wo woni se. Okay. Make us say unni akokodura untimi nye se adwuma no. Okay. Because abusia pani na de hye no kra no o se osuro no. Na obontisu na wa bontinsu ni aya be fa ase be ye na wonsu. Because ne nti a wo se wonya ahobambo kakra e de bo ho no. Wonni mabusia a wo ye den o komu. Wonni mabusia a kom. So obi wo be ye wo ho. Okay. Make us say e bi abayifo wawu enipa na wu. Ono so de wo wini ye be ye. O be ye kakra. Okay. Ena bayifo wu a bayifo ye den ekọ na ye. Okay. Nti oye bayifo wawu obi aba na bayifo na ba. Na wo na wo ye adwuma no ni omba so mo ye omo nsankire. Omo ye omo nsankire ni nti wo wonnim na amo anoko peti ekoko kaze dia na mo ye mo so o kire ne tumi ye den e wo so. So ti ase na ye nyuma ya no ye tutu tie aye ho. Ai mo amu ye adwuma ba. Ye tutu tie aye ho. Ya no ye na bunya fie. Obi a pese on e gizi. Sanity. Oh, okay. Obi a pese ye befa no ni aka se. Di madwuma. Senka kwajo ewu ye. Na me shahani abefa me. Okay. Madeda lumba. Ma tide ka bebia. Sanity. Obi a befa ndi adwuma no me na mdeda akwajo fosu. We ne ye ma na nye. So ti ase. Okay. We dey waka lumba dey on say down ye senyura. Fitalis and the kata na nimsa. Amabu buja sada na yamfa bibia kata na lace senyura fitai bi to me bi o man because as tie the yard there. Say lazy na ya na normally ye de chef no. On say lazy ya de bia. E shren. Lazy. E shren pa. Hayana. E han. Sana meka no. Okay. Ena lazy na ade kamu a. Upusa eye de usi a upusa efiri mu. So ukofa bibi te se ade ehemi na osi ni ade kamu na usi a bi ebe yese de akono met enko. So ti ase. Okay. Nti lazy eye han. Ntina normally obi wu a esem pam lazy. Na nye den ye function. Wow. O she lazy a onam ho obi ehun say yes. Nipa na eba no. Let's the whole kwasunsun obekoso aye han. Sa na tie. Wow. Bekoso aye han o she ni lazy na o fitin ye na ba bia wo kọ ne ho yesum. Samado yesum. Nti se wo sha ade a ebe brighten. Nti na obi wu a ye mfa de tuntum enka na. Ye na ye enka ne papa mu a enka ni pa wu a ka se ye hye fita. Samumo ene ba wa yi ye de ye wa yi because Bible cry me ati say sum ene han enye den ni traka just ka for no obi onya be 100 years no wa o se ye de fita na ye just so we ni tuntum pe no o sie no asamado kwan na heaven kwan so wow. because fita
utie wohwɛ nhwehwɛmu a asoro abɔfo de na ɔmo yɛ fita wow fita okay na bonsam agent nso yɛ sɛ ɔyɛ den yɛn hu no obi ɔyɛ tum aso finally yɛ sɛ bi da fu na bi wɔ hɔ a na bi so srɛ ade na ma bi so na ade so na ma bi srɛ na yɛ fancy oh ni sun a wo sun no to me ne de enye sun oh okay enye sun on sɛ wo de enam hye fridge mu na uyi nam na eto ɛhɔ a mframa ɛfa ho no blog na ɛwɔ mu no ɛnane ma nsuo yɛ den epi nti wo de efu nipa akɔhye fridge mu sɛ ɔba wɔyɛ blog ma me fa we ntwa mu kakra okay na nsan ya be na bosomi ni okay mekoye adwuma ma me no na wanyini kakra de ne hye fridge mu be 4 months okay tom de ne o man kofa body na amantem ena o de ne ba ya na me nso na mabre okay ti o se body ne ba ya me hwe na me ye ne ho adwuma okay ti me siesie ma bona boso awi a me de na tade be hye na ne nsa aka agu ne ho si ena me se me buy ne nsani me se onye obi se me so ne nsani mu se ya me ye ni se ya na ne nsa no etuye ne nsa we ni etuye but anti enfri ho okay because of blog na na wo ne ho ne nti no ene ma ne ba sa nti se ohunu se efunu da ho na ni so bibi firi ne ye ba ye blog no utire nyina keke se be ma wu na ni tiri wi afu na wu yi na eye den na ni tiri na ye den nti wu yi a blade ne be ye den e be twitwa no ti ya blog na en ene ma ye no isuo no ba nyese bia wo su nyese bia wo su na de osrins we ne sele ne de me ya osrampa eno de me ka ne se o se ya na koma so ade ya na koma so ade e de ama no okay ena at the same time on say obi wo ho a owu no na no make say wo yale okay o yale na owu no ebia one yete ho didi nkoma wo yale wo da yale mpa so enso no ne ye din o din nkoma anya ade a wo be mu na woni be ye wo be nwi ti bia na wa fam no wo wow owu a se de owu ye na o de ko a ye no asa pepepe ene be ba netie wow ena bi wo ho nso a o preso bia ne sisia na onya accident no owu ya wo preso na o ye na na nanim obi eno a o te yawa obesere nanim ebe yese de wamu na no nti owu a the same thing ene besie wow so what you say okay na this ya besi ne what are so different yes iguso ye ena de baby na osan ye they say no nyame adawroma mani ese hu na de kakra a meteten hahama okay se etiwe se ye boldua okay me wo hahama bi a me hu na ana ye yi a kire me a me kirew ana se obi so obe boldua me metimi abo hahama me nu din okay hahama bi ye frɛ ne susumasa okay susumasa no se o kwotete ye wo hahama no e wo so bebre but unya dia e wo so maako 7 na ahama ne e wo so 7 na wotete na de hye oketa ase na wo da so okay unyi mfiri oketa na se da oni akoro no se wo beifo se dan obodua enya wo da wow obi na se ya boni dua okay enya no a owu wo de bode ya yen aye bode yi bi ene adedenkunuma te ne posa eduro bi wo ho a wo de ka ho na ade dwale nipa na omuda wow okay amade bebre na menim metimi oba wo se won wo me won haba me kirew o te unya gidie me kirew na me wo kotete na wo de sa wasa abro so a chele ana otwe miensa anu koshia ebeba betom oh okay wow ena efunu dana so de oda so aye guso ye enya mesro fa number 2 join na de ohia mo bi etisa no akasa wadaro se o pese wo frɛ me a
me wo social media no Okay. me wo so TikTok me wo ho Edi ben na de. me de onyame akoa Okay. maafo Okay. na me de wo ho Mm. ukọ Facebook a Okay. onyame akoa maafo me number enso ye 0249 Okay. 47 42 93 Okay. na 0556 82 93 94 Okay. wa asante agona Okay. usi agona akola keto akola na behunu na abuza se o hwehwe maafo a wode defuna akola keto akola do beba. Okay. Emu de na ye WhatsApp number no. Na nyina ye WhatsApp Tinese emu bia ofra ebeba 24/7 nyina so me ana mpeke meko ni obi opeke meko. Okay. Na fude da no me sro me bisa o obi o ze bia ha de kwan wa ba bia akwa na Ba bia o dem beko bia o ka se wo twa plenty ke de ma ko abreche kwa ko akwade da na. Okay, matia na ba bia matia enye ka de we ka twa na fe meda by his grace by grace TV. By Grace TV meda omwase okay semenso omwanya openo na omo aba me nchen na omo aba be busa me nim die kakra me wowo adwumanim okay mesan ada me a me ho nyankopon ase me edi nkan no na wo se me da nyankopon ase because enye nipa nyina na enya ne sei that me menya saa akwanya we ya e wo se me de aseda ene ayeyie e ma nyankopon na aseda etoso mienu akwa ama multimedia for by Grace TV enkoma wo mo mesre se mo hwe dwumadie ya mo subscribe na mo share mo share ye de mo na wo ho a na say episode no ye de hama e de ene beba serious one enti mo subscribe na mo share madam was yes that's fine that's abuja for enti edimi na be pen was enti bi sewa nana mafo number na etwagu e wa fidie no eso no also social media na onyame akwa mafo enti bi sewa fa number na friend no dia wonti ase bi afei bia hobby kwa na onam onyame nam so na aban ma so e ma ogene fa odi aya odi a na afei odi se bi na atom ceramica nyame ma ne mpade e ba de da ma sa ko ti e ba sa na wo friend no se bi o ye panyin ni afi na se bi nyese na ma afei bi a wo ba ye ni o ma bi a ense fatala bi osanso dim sunsun wonti se sunsun kwa kwanche bi ho a nyame be nam so akire na ma ya account na bi bia ye ka wanti bi so fa number na friend na bi bia nkoyi emfama di nyina be pem ha kai se obi trading enterprise e okuma se South Central Junction eso ya be open tade papa papa ni perfume papa dia msro ho ni nyina dia ni kire ya kwaje bi bronye na bibia akoyi e dia mai obi trading enterprise kuma se South Central Junction sounds na Battle Grace Financial Services es Ghana for am America ni Canada insurance services afi financial services dia mesremo and one Battle Grace Financial Services na to answer hene mesremo ka kotoko hene brempon na 7 ho kanyi mama dina akofa Battle Grace Financial Services abanti omo yadwumako a eba ne se yeni no kure mama nsan a we number 1 baby kwa sisi ya uni America na Canada ho biem obedi Ghana na obebi foforo nanso ukra America na Canada nkrata owo ho sebi owo japade bi wo ho usiska ho a o sefata se on the Battle Grace Financial Services to want to be sure for number na twego no na me ame maame o henere dan akosi twinko ma na bibia enkoye e ma kai se nyame adom 3 January 2026 nyame hu ye mobile di area foforo mu a kwabre duma na afọ me ame krom kwabre duma na afọ hima sebi asante ma hima wo mu a o mu fie nyanko ani mu no kura na so mo musu akakra na se me kan o ka ho bi abroa o ka ho na odi dwumadie sonko pa ye local dish cooking competition fa won se wo ya asante na wonya asante bia o firi Ghana ha bia okuro wadwan na wo se bra na be ye bi o ntimi so flan de twego no fa na frɛ number no na register na nyame de ad na dru ha ina akwa kotai kwabre duma na afọ hima echi na dwumadie aye kama pa kai se sa dwumadie odi nkuni mu a sika obenya 10,000 Ghana cedis na 100 million enya se nyina e betimi akọ ya o se boy o se di ko nu na ja ya kwa sa kanchi o ze de na bibia ye kama nti e busia be sure for number na ko register bibia ankoye emfa e ma me di ko na so o register e free news ka bia ti frɛ na no se sia na bibia ankoye emfa ma obepem ye be hia ya kra mo bye bye